Cha bengengisukume uphilana hayi usuke wahlabelela leli vesi esihlabelela ngabe sikhenana hayi ngeke ku late basho njalo bathi late hayi late ihlebo zinkosi siyahamba lana sehlisa umhlangano ngomunye unyaka sihamba nokhehla nayo iphilana nabanye abafowethu useyabuza ukuthi kazi lezi imbali esiloke sibeka lapha ekwentaba zishiselwani manje na ngoba phela juda asikho isidingo sokuthi sibeke sengikhumbuleni indaba ethu babamkhulu wayekhuphuka yedwa mangabe entabeni mayikhuphuka yedwa babamkhulu useyafika uyashe ezwini ukuthi hayi webafowethu abantu engihamba nawo la bayafuna nabo ukugibela lapha ekwalentaba selithizwa hayi abantu njengoba befuna ukugibela lapha ekwalentaba ngeke baze bakwazi ukugibela lapha ekwalentaba ngoba kuyabiza ukugibela lapha ekwentaba useyabuza babamkhulu ukuthi ngingenza kanjani ukuthi labantu bagibele kanye nami phe kwalentaba ngoba bahlale bengibuza ukuthi njengangikhuphuka entabeni ngiyokwenzani selithizwi hayi labantu kufanele beze nezimbuzi nezinkomo ngabe begibela lapha ekwentaba lithizwi hayi uthi babamkhulu kufika isikhathi nje lapho khona abantu bengeke baze bekwazi uku-afforda bekwazi ukuthi bathenge inkomo nezimbuzi noma kuzobe seyibiza kakhulu ngicathi sikuyona leyo generation manje ngicathi sikuyona siyalalela babamkhulu ukuthi thini uthi hayi ngoba labantu bakho uyabazwela bayokha imbali ke ayidayisi ikhona la eminyango uthi bayokha imbali laba bantu ngoba yona eyoba umhlabelo waShembe sebe useyavumelana kubabamkhulu lethu seyabazisa abantu sengithola ukuthi ke eNazaretha ningakudeleli ukubekwa kwaleya mbali lapha ekwentaba ngoba into eningi yayithi hayi ngeke phela ngilowe ngikuqingazi ngikuqelana leya mbali yashiswa mangabe umhlangano usuzakwehla wathi uyoshiswa bese ishunqela intuthu ishunqela ezulwini konke ukubika kwenu enisuke nikubika uShembe bese yakuzwa zihlobo zenkosi ingane ehlaza kakhulu ngingani incane kakhulu abantwana benkosi ngiyakhonza ezulwini ukuba uShembe abe nasebantwaneni ngiyabhala manje ukuthi uShembe nje azakhumbula abantwana ibona uthi imizi yobaba babo ibona ibonkosi ngakho uNkulunkulu siyacela ukuthi abe nabo kwama-exams nabase-tertiary levels uNkulunkulu abenze baphuthe imifundo zabathola imisebenzi ayibonkosi ngoba ibandla kufanele kubona nebandla liyathuthuka futhi lizothuthukiswa yibona abantwana sicela kwanda amankampani entsha yalapha ekhaya ayibonkosi ngoba manje imali iyafuneka ukuze kuzokwazi ukuthi kuphileke ngicela ukwehlela ngezansi esibusendizweni izanini